tugenzire hakiri okutana n'omubiri ogu tukaza kutura na mukama kuzika kwatandika no kushabara omugenzi aho nabwanyuma omukayembazo abagambe na mnonga abanyabuzari b'omugenzi bayireko butamarwa aha muringo gw'omugenzi Kenneth Agaba afiiremu abatura nibeetombitiro birara mukama we Aida Chuzare obari kugira ngu amwitize omutego gw'okutukorekera omu makuru giita g'enshonga nyamwabazyo mfire ruyara muntu takufaka ngenkoko rero mutune twine sente fine ungani itweka chaki twine karabe karya kuko bikaza ko shana nanye burari gundi siri ungo bunchuru bwa ubagorwa ndo tubagakozereki tubagahwire kugamba n'umuntu mu dakika 45 ngo yafa echo ni transitive hanyuma ngo cyawasa kumwita nani nicubasa kumukurasha kigake cyukurasha n'abandi aba kuzarwana kone kintu kashikiriza kone nshikiriza na ngumure kushiga mu government ecyamwita mukamuwe nacamanye akishobora Charles Beka uri mukuru w'entebe yo kubanza we careki na wayine biyashoborora umurutoke rwawe ningo nditi byawo ngo babirinde ushimire kubona umuhisa polisi ibindi by'abafumu byo tarabingambire yakangambira polisi atinanye nandike bara yoreka kushaba ubuyandi bwo kurinda ibintu bya sekandi byo mucyara sekandi ibyo byo bariye kumanya abazire b'omugenzi abarimuketo n'wagaba nyina omugenzi hamwe na Steven Tumusime orishe bayireko kushasha abo murengo gw'omwana w'abaferiremu n'obusasi bwanje ngwegekera abantu ba government mugiro kumwatuganyiraho bitwa bakasente kake omuntu nakunyiga omuntu kana akunyiga omuntu nakunyiga icyo akasisi ataka agaba yakaba yebuza agaba kaba mtoto atwaheza kudanaho mtotisho njende ko mutoche kuri wase kandi ne yamushanje mutoche afiri kaya kabiri zaho kabwa biricoro abantu birije bingi hata abantu bataka ko ashimuntu nabana yombera mutoche nafa nkebyo ngwino nkeke abantu kumukurumanya tujahuke fune itabantu ngwino ko cyaba kityo kamutwareze kugira ki azikumuzi Juliet Choska umushomesa wayebembera okushabira omubiri gw'omugenzi yahumuza abeka y'omugenzi nindwikiriza mwene orugero rutwirekene si otarufaho kyawe mukama nabakunda kureka ekiryo kihango itwe basigaraho no kwikiriza Kristo kandi tukatwikiriza nishe ahabwo munji ya tata harimuki imyanya myingi aho nto Samuel Wamara mutabani wa John Sekandi aho omugenzi abire nakorera kandi kansara omwanya ogu yaesasa abatura utiriwe no kushaba umwanya ngo tumuze gwitu ngo kugira ngo tukozese ejembere y'ekifumu because twetegerize tushomere tukubasa kuzo mu bintu bitakutwata nk'ebi kurakunda kugira ngo akikozere muzeyi utakagira okutina ngo aboho nshobora kuba batari mazima konka umuntu yakwacyuzinga ngo kozere kubi ziza kuteka hende bekanisa kureba ngo embaju ibiri zona wazi kwatanisa habaho busingi Gashaka Gerard Tugume wa Sky Television agenshonga umurushema